intervju planiramo opljačkati nekoga. Gdje će ih olovka odvesti, mladi umjetnici nisu još potpuno sigurni, no strip druženju uvijek se rado vraćaju. Naravno uz puno kave i kofeina. To se zapravo igra kako bi se razbila monotonija i malo kao bi se skrenuo sa osnovne teme, pa da se onda crtači tako malo opuste i vrate kasnije osnovnom idejnom konceptu. Znači to su učenici i studenti, jel? Da, ali mislim i profesionalci. I svake godine novi izazov. Ovogodišnja tema 24-satnog crtanja nacrtati je 24 stranice stripa na temu nostalgije. Je li vrijeme u ovom kontekstu prijatelj ili neprijatelj? Kako kome? Većinom vremena je neprijatelj. Zato što to je veliki stres, treba se napraviti 24 tablo, 24 sata, onda se treba tu priču razvući na te 24 strane. Tina je krenula očevim stopama. Nenad Barinić, naime, jedan je od poznatijih naših strip autora, a i na ovoj radionici, dodaje mlada umjetnica, uvijek je dobra ekipa. Uglavnom su to mladi, srednjoškolci i studenti, ali nađe se i pokoji strip veteran. A bilo je momenta kad nisam uspio dovršiti, znači na početku prvih godina je bilo tipa 14 stranica dovršeno, nekad nisam uspio ništa, tipa jedanput. Tako da se zna dogoditi da čovjek nema inspiracije, ali eto, može se u biti si da truda, da. Ili nostalgija, inspiracija? Pa malo je komplicirana tema, moram priznati, da. Za razliku od prethodnih koji su baš bili pun pogodak, možda će ova biti pun pogodak, ovisi zapravo o finalnom produktu. I sav taj trud nastao u tako kratkom roku, stripoljupci mogu naći online. Sljedećeg mjeseca izlazi također jedan kompilacijski strip album sa 24-satnog crtanja, a to su pak stripovi vukovarskog strip autora Nenada Barinića. A također kolege u Zagrebu, Josip Sršen i Duplančić su isto izbacili svoje albume koji sadrže stripove sa 24-satnog crtanja. Ali ono što je bitno, svi ti stripovi su i dalje besplatno dostupni digitalno za pročitati na službenoj stranici manifestacije koja se zove naravno 24-satno crtanje stripa.com. Inače, 24-satno crtanje u Hrvatskoj je inicirao Darko Macan, prvo u Zagrebu, a onda i u ostatku zemlje po uzoru na ideju strip autora Scotta McClouda kao kreativnu vježbu za sve umjetnike i ilustratore.